Haka kharpra tarik jemang 8,000 pusan ki padrunget Catholic jangka Parish Mawprem daka Ïngmane bat jing riu blay kila yoban play yaka Ïngmane Bathymmai jongki kumban shupen kan mau ka Mawprem Parish kala duno yaka Ïngmane barim haus Snem 8,000 khatar kabalasha bamdo hakading henrei kila yoban play biang yaka haka kharpra tarik jemang lasdang yaka ne kesingi bakrau daka jingkan tiu yaka lama no menteri rangba kejala Konrad ke sangma badu MLA ke Mawprem ba Paul Lingdo bud sakajing le NIAM bala yalam do Most Reverend Archbishop Victor Lingdo hakajing senran lang upadar Edwin kahet Parish Priest ke Mawprem padar Thomas bat kiwe de ki padar u bishop ula khap ribbon ban play yakani ka Ïngmane bat la senrej kerkhu ban kerkhu yakani ka Ïngmane to please hoist the parish flag. Yin shimna ka number jingrai ka basau spa kandai po kandai. Semua pelaj jaga itu, jaga badan jaga lemah. Pelaj jaga semua. Pelaj jaga semua, baik-baik. Subah hati lang baru. Ta beli dengan IT mai ai bisa dengi, bang ai kan dua ikat tu, nang ta. Aga kerteng upa baru pun baru mensi bakun. Kajing sebutrai kapalang bakuat cebu. Kandan ringkat bat pi baro ringkat bat hiru ko para bengej pej baro kani kesingi jong kajing kemen nyelum lang hang ni ban ai ti gentang hau belai ya kani Ïngmane daga baterwai kani ka kenya ka kriam ka bakut ko para bengej pej baro Iwa di khotsup hai pi bara manai ti sakakam ching belai yakane ka ying balate ipu ipeng bat penwan duri tenat dong ini karpat yu trai kenrat cungi bon kerkhu kerda nengkong ya kane ka bon senrej hangi dakane ka kum kadak jong ka jing kala ka bomot bat petken mau ya ka baptisma ingin sapen kuat pensubaru yakini kendro bat yang keduan kedupan da kani ke ka bangin sakerku kerja do try unang abor ai so yangi un karsyan yangi dan ke jingai ei cemu kenang bangin long ki bakloi ban ko ngu yang mensi bakuat ubangi yok peniang bat ngin long kin khot bayai ne scam hakabalang ngidwai jar kani ko por ba blame kerku yang ni ika bat kani ka Ïngmane Bathymmai a blay try kenrat nong bu nong tau nau ba ngi jing tau bro ki yo jing em melayai the se ka jing e bun jong me ngi me psa me suma sukher yang ngi kum pa balaki kon daga jingie ke bahap kun kom jian na pedeng me pen kuat pen suba yangi nakilai kilet chungi bat me alam biang yangi shau kres ukli chungi ha ka sain dur mamayan chungmi melarai babaro ki bahia chikani ka kuat kentang keniap padu kres bat kin mi pat lang batu ban long kin khot kamet mamayan chu bat kinang yo pateng ya ka bai nong happening do one banker khu banker do ya kane ko ya ka ba mehi malabu bantu chakilum bat ki them ki jongi do pen khoj pen kentang ya ka do ai ba habak senrek ya ka halo jongi bat halo ken ro jo kane ka ying sat ying sunan kane ko kan long ka dak ka shin jong ka bat pelai im da shisha
Hakabala sat kuat yang i hau kres. Bat la pelong yang i kat tempel jong masih bakuat. Ko try kan rat do kerku ya kane ka Ïngmane Bathymmai. Balai na mapo ka jiada. Kamaria jong ka jinglet chingo. Bat kan rat basbun. Ai ba kane ka yeng kalong ka bakuat ka basuba. Do bekra ikibor jingdum. Ia ka jing sniu bara. Batu ai ba lang batin met ki para hakakur belai. Di banwan ai ka ngu kadem halor ka ne ka ying sat ying sunan. Ngin laban poi khadu khatwai hakatin kong ka ying chong ne chong me happening. Dau kres utrai chungi. Go belai try kenrat. Do kerku ya ka ni ka melu. Ai ba ka jing klalang jo ka ni ka melu bat ka kan walam jimat ya ke dorut babalat chungi kan bekra di ke bo jong boman ka jing sniu jisme kan rihangi jing chong ne jong man sim blai chung mi dau kris utrai chungi mentang sukar khu yak duan long balakar khu ma me ko blai bala priang ya ka jing turwa nong kris chung bi ya ka bala turwa halor ka duan jong ka ding phana na kaba na kabanta ka jing spa jong kun ben riu da ka jing e kpa chong mi melolum lang ye kipa chong mi saudong ka duan jong try ban pen menta ye ka jing kenya jong namar kata to pe ye ko try ya ka ne ka duan ya ka bangila pen kre ban le NIAM ye ka jing maya chong mi ai ba kan long ka pedeng du jong ka chiero ka jing ai ngu chong ni ai bahkan long kaduan ka bangin terwa ya ka jing kinyau kres ha ka jing mane bakuat ai bahkan long ka mie ha ka bangi kedia ayo pu jing em bangi di ya kuri jong ka jing long ka we ai bahkan long ka padiu na ka ba ka tuat ka bom ju sange jong ka jing pan em kenang bakat bangi wan syau kres mau ba em ngin sawan hau balong ka tempel bakuat ai bangin terwa halor kaduan juga donut chungi yang ka jing kenya jong ka jing em bala em ha ka jing khuat ka balong ka ba me priang subha sha ka chiero jong ka borom jong bi ni panya ka ni dau kres utrai chungi amen mentain khot faraman chani pasana penvedi te ka vet jong ka jing tho ang te sa nam sa borom ngadap dekat jingkemen ke bakrau ban ot yung ni ribbon ban pli ka ni ka ying Bathymmai thap ti jam baro Kinshim ka number jurai ka balai spa lai po ar lai ar Tikin rung swa kiba kerku ya Ïngmane nangta kin buat ki kada angkat lang baik kena stiduan nadin kena stiduan kin buat ki guest jongi nangta kin wan ki invitees bat kisawan ki paiba nadin Haba ajingkran umos Reverend Archbishop Victor Lingdo ulaong baka Ïngmane ka de ka yeng ublay ka jaka ba pau syai ba ublay udan rengkat bat ngi ka jaka jong ka jing it bat ka jing ya teli ngadap da ka jing kemen ka bakrau bandon bat pi ka ne ka step ai kublay ublay arti arjat balala ban ailat yang ni man pendap ka ne ka pa Ïngmane baitanat kublay para Edwin bat ka Parish Mawprem barokaway ka bala Tom
kadu ya wai pilayo ai ka Ïngmane ai kublei ru ya kiling do changi baro badan hang ni ki sister ki bobon ki brother kerpang ya i chiminister bi changi Paul Daniel kirong riurong ba changi baro ahni bayang sakilang ya kani ka singi jong ka jing kaben bagi layo ya kani ka Ïngmane Bathymmai ai kublei choir berwai setenat bad ya pi baro iwei pa iwei ki badan hajrong badan ro hapo jong ka hall sibun ba ki pai ba di balam bagi layo ai kani ka Ïngmane Bathymmai ngakan men pai tenat ikan Ïngmane tenat nam tenat tetap keti jam ikan Ïngmane Bathymmai tetap keti jam ni tap keti oblei na marba ulai ikan Ïngmane Bathymmai ai kublei kerpang ru ya Father Thomas Manjeli demi iru bala treshitom man watlat nari-nari ban pendep lang ikan Ïngmane deka jimut jong kan ikan Ïngmane the true and real meaning of the church building in the parish. First, the church is the house of God. Kadai kaying chong oblei. Kaying mani kadai kaying chong oblei. The house of God is a holy place where God present dwells among His people. My house shall be a house of prayer for all nations. Isaiah 56:7. Kaying mani kaying chong kajing duai baro. Piradon kadai kaying mani wan banduai. Banpan ublay. A place of worship and praise. Ïngmane kajaka ban mani banyaro ay ublay. The church buildings gathered the faithful to worship God in unity and spirit. Enter His gate with thanksgiving and courts with praise. Ïngmane kadikaying banyaro basungo ublay. Kasam chispa kotsao. Kabalay. A visible sign of God's presence. Ïngmane kani kajing don dan kat choblei ha ka parish. The church building stand for the community as a visible sign of God's presence and love. The glory of the Lord filled the house of God. 2 Chronicles 5:14. Kajing choblei but I burom yoblei. Shilenter kajing im jongi bara. Basal a sacred space for the Eucharist and the sacraments. Kajaka le NIAM yaki sacrament baro kerpang yaki Eucharist bakut. Namar utrai wang le ikani bankan mau yanga. Do this and memory of me. Basan a place of unity and community. Gajaka banwanra ajing gajiat lilang. Day kani kaying choblay banwara. Jiatli ji lang hapadeng jong ki pai rungai ki bangai hoblai ka banriu ka school of the word of God ka jaka ji kai NIAM ya ka tien joblai. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Psalm 119 verses 105. Ka jaka banyo ji kai NIAM ka tien oblai bar ka ji mensiem ka banyo a place of healing and reconciliation. Kajaka banyasuk badu blay leng baka jing pala leng baki sacrament jong jing penyesuk. The church building is where people experience God's mercy through confession and reconciliation and prayer. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Ladangi maap pan maap na ublay maap berbor kaying mani. Kani ka Snem Jubilee, haka ay sa station yung Snem jong kajing yamap, reconciliation. Kabapra, a symbol of holiness and sacredness. Kani ka jakar lalong kentang na maladapan kerku, lapan kentang mani, lapan selek ikaduan. Kajaka kabakut, kajaka kabakentang. Namar kata kajaka kabangile ruplay, hapo kaying mani bakut. Makandai, example of hope and charity. Kanuksa jong kajing kermen bat kajing iet. Hapo Ïngmane lahika yang ban iet yo play, ban iet para brio. Ban iet ikibaduk, ban iet ikibapang, ban iet ikibatlot, ban lep hai ikibadon kam yang i.
kani ka Ïngmane kani ka cakaban hikayangi balong kikistan kebacanai kabashipau a foretaste of heaven kajing amat lupaya kebening. The church in heaven will be like this. When there is love, when there is unity, when there is peace, when there is reconciliation. Namar kata dongin pendan buram ya kani ka Ïngmane bakentang balainam hakajeda juga Maria, a lady of visitation. Kamaria kalong hoa yublay, but kalong hoa yublay si junam. Ay bakan yang site nagamanta kani ka Parish Mawprem berkaway yang ngiru pelawan mentakasi siya kani ka jingle NIAM ha kani ka Ïngmane Bathymmai. Kaktin blay basutanat ha mentakasi. The word of God has got a beautiful message and power for us to learn. Gospel reading of today, taken from St. John, speaks about after Jesus was left by the Judas, the man who betrayed him. He started teaching the disciples to love one another, to love God, to love one another. That is the teaching of Jesus. It is very meaningful today in the new church, a place to love God, to love one another. Ka Ïngmane kumbaga laong kaktin ublay mentakasi gospel kahikayangi ujisu laong syai Hadien bau Jesus uladino ayaw Jisu ha kita ki farisi kinong yalam ulay kai la kisenran lapan i ganuksa jong kajing iye kajing map marunya ileng ba kajing syachitam kajing syayap kajing mipat bar kajing iye yang i kibreu bara takadaw lahi kai kisenran ia kau kum bakrautam ban iye yublay nadu kadanot nadu kamansim nadu kajimot ciperkat nadu kektir ketelek nadu kikam cengi ban iye para brio nadang ile kumtang ile yamat ia kepedeng kajim cengi balai ngidana pertai longkot niam baret ban tip yublay ban i yublay ban syakri yublay ba si sindikasi ngilai bat ublay si junam takada yu sngau jing pele baar na kitab jang ka jing penpau Yohanes lai i lupaya ka beneng Bathymmai ka Jerusalem Bathymmai ba ka pertai ka Bathymmai ke kata ka Bathymmai badan ka jing i ha beneng don jing i ki i yu Jisu kon jo ublay balong usim ba kedup ya kibriu bero ki balangek bala job ya ka pertai bero kawai happening don tang ka jing ye jing kemen jing sup jing yao long kawai jing teli ba utrai kata di ka beneng ka thong changi bero Pakistan bi dakani ka Ïngmane lapetkan mau pi bero ki de ki pai rungai ki banyai lenti pilgrim of hope shau blay leng ba ka jing duai leng ba ka jikai leng ba ka jing Bathymmai how Christ Jisu utrai jengi namar kata ka deity jengi galong banyai da ka jing syania how blay jing pole banikong balasim lasot nakikam jong ki apostol kisenran u Jisu Hadien ba ulami pat kilayat keleng-keleng banyalap Barnabas u Paulus bat kiwei kisenran kilayat keleng banyalap shibun kijing kijing tenju Henry Kimti namar kikwa ban pelong community Bathymmai kibriu banyalap ban hikai ban pelong senran ban pelong kibangek ban hikai kibriu ban long kinambut bajanai jong utrai Jisu kat nong isngau kemen kani kasngi da shisha pengilayo kani ka Ïngmane Bathymmai Hadien kat sau kat san Snem balatei kani Ïngmane ulong kadu kadwai hakani ka Snem jubili jong ka balang bersetluk pertei hakani ka Snem jong ka jingkermen ngim judu jingkermen Mawprem kap judu jingkermen kadu yawai layo kani ka Ïngmane Bathymmai namar kata pendon kamhai ka Ïngmane pelong ka thamai ban mani yublay ban ie yublay ban syakri yublay
Pelong ke Ïngmane bania teli, bania iet, bania map, bania bah, bania miat. Pelong ke ni ke jaka bapin Bathymmai ke yigi sem jok pi ke jing iet. Nang ni shkamat, ya ke ying jok pi la khot ke Ïngmane baret. Domestic church. Pelong ke yigi sem jok pi ban iet belai, ban iet wi pat, bania map, bania sok chi ying shi sem. Lok pa iet, pi kli jong ke ying. Warna jing iet, jengker khu ke ying. Long ke mi iet, pi ke donot jok ke ying. Belong ke ying badap ke jing iet, jengker men. Samla iet, pi long kata lawe jok ke balang, ke bamenta lawe jok ke balang. Long berbor ki bonwara, ya ke lenti jok ke jing sok ke jing iet. Mangi baro badan hani matakasi, dekat jengker khu ke jung ublay, iwan hani, ban pan jengker khu na ublay, banwara sibon ke jingkala haga jing jongi. Menta kasi kabalang si telup ke pertai kedua nak bentau ke pabekut. Pop Leo the 14, Pop Leo berkat sal. Lap tak yang i banduai nam tajungu. Tinggal dua yu. Un simti menta kasi officially in the room. Today the church whole world asking us to pray for the Holy Father. He will take officially today to be the head of the church. Not only of the church, even whole world recognize his power. He's the person who binds all together in the world. Different countries of the world. All other denominations, they recognize his power and his authority. So we pray for him that the Lord will bless him abundantly. Under his leadership, will bring Lord of peace, transformation to the people in the world. Banwara ayah ka jinsuk jekamen. Haka imlang kesalang ke balang cengi, itwai kerpang, yau pabakut cengi, Pop Leo berkat sal. Bapa kecil alam cengu, un Bathymmai baro, kamtam yangi kikesan Katolik, bandroi ke cinget, bandroi ke cingkermen, bandroi ke cinget yoblay, cinget iwei pat. Prakisan biye, ringkat bat pi ngaru asal pumut pumat, papiyo ikan Ïngmane. Sangu ikinong lapha. Mano kinong lebha, baru him pi pila lebha. Kamtam kinong Mawprem, ngam jula klem atmar ya pi. Nama pi kersyan. Kadu ewai beniyo ke Ïngmane. Sibon ki kweru ke pekerjaan yang ni. Ngam badan hani baru ke pekerjaan lang. Kinong lebha na silang turiau ki kersyan. Dua yaki, songu yaki. Dongin long Kistan, Bathymmai ladi. Hakani kasi utrai, bat nang nish kamat, ni long Kistan badap dekat jetli jing long kaway. Ay baka may beneng kamariat sati, kanya site dekat benta jong pi baro, ni labu apo ka jing site jong ka. Bat baro ki angel kirkuat na beneng, kin dwai kanya site dekat benta ka Parish Mawprem. Snem Parish Mawprem, haka jing bha jing miat, haka jing ngai ka bakrau, haka jing kan men baka jing ni kular bandwaya pi berbor, ni kit bok kit wiang ya pi, lengbakan ni kayu meni Bathymmai, pe Bathymmai ru ya kaji eman sem jong pi, en ya ro ya uci sukres, dwai jar hal long jong ki donut, ban pan Jisu shua bangin ruai kajing ruai kredo, ban Bathymmai la kajong kajing ngai how try Jisu. Tushim donu jongi, bangi terwami. Tushim jingi jongi, ni ais no bayami. Tupiang putrai ki jing terwa, ni ais no bayami. Bangi terwami. Hak madua, ni
Shisha melong bakut kutrai. Pakadeng hok babaro kiba malatau. Kini ro ayami. Namalang bau kon jume utrai jungi ujisu kres. Daka bod baga jinget lem jung mensim bakut. Me ai jingem. Me pen kut pen kentang yaki baro. Pamem ju sange ban lum shaladi. Yalau pai. Kenang ba dudu ba mi shadu ba sep kesngi. Anterwai kenya ka kriam bakut. Syaka kerteng jong mi. Namar kata ku try ngikar padret yami barau ju mensim mensubha ban pen khoj pen yakini ke jingai ka bangi wanra ban pen kentang yaki bakin kelalong kamet bat kasnam jung utrai jungi u Jesu Kris ubalau kum yingi ban pen menta yakini ke jimaya namar mauhi hakamiet ondalai tino ayu ulashim yaukhpu badang gabai ngu yami ula duai kerku, ula kedia, ula ai la kesendran uang. Doshim batu bam nakani pi bara, namar kani kalong kamet jonga, yakaban aiti na kabenta jong pi. Ha kaju karu komandala la ya pam ula shiem ka khuri da ka bai ngu yami ula duai kerku lai la ke senran uong to shiem batu di nakani pi baro namar kini kalong ka khuri jonga snam jonga jonga jutang Bathymmai bat bom jukut ya ka bon pen mi na ka benta jong pi ban na ka benta ki bobun na ka benta ka jima bi ki pop to lei kani ban kan mau yanga
Ka jing maya chong ka jing e Baru bat hau kan long hameu blake pa badan bor ha ka chi long ka wei chung men sim ba khut baro ka buram ka chi ro ju nom la ju nom kumbalau kom yang i do nong panem kumbalai kai ngi dak tin blai nginot ban ruai o pajong iu bane kan long ka pahut ka kerteng jomi kan wan ka hima jomi kan long ka mat jomi What yalam yangi shakating penshoy Henry to palayangi nakawasi to palayangi karpat kutray na kaching snew paro ha kaching sabon chame to ay ching suk jing sign kisngi jungi Kanang ba kajirap kaji snei chong me ngilai berbo nagapo banyo jiada naga jing jin jar bero kat baning hap kemilin ti kajing kermen bukun kajing wan pat unong panim jongi o Jesu Christ Jesu Christ, me belong ki apostle chong me, ka jing sok ngai happy, ka jing sok chong ang ai happy, wat pe ya ki pop chong i, Henry ka jing e chong ka balang chong me, ba ka jing sabon chong me, to ai kenya ka jing sok jing teli ka wei kat kum kamon chong me, ma me embasan shar, junom la junom. Ka jing sutrai kan dan berboreng kat batpi Jong in pen pau ya ka jing e ka jing suk mar kliang Lord, Lord,
Hakami kulang broad jong blay. Hakami bakin noy ke pop jong kaparte. Sok mengibarot pemberwala kot. Jangan jing kawai jong kon lang broad. Yin shim na number july ka ba R spa Andrew. R not Andrew.
Ya duai, tuai baki pai belapen kentang cong me kutrai, nge karpat kin yo ay ki so baka Ïngmane, jong kan cikar khu cong me, kenang bakin tep, bay kata kabala terwa ka Ïngmane barkamet, ha kani ka si khawai, kilio priang kala kum ka Ïngmane bakan jamen sim, dau kres utrai jongi. Shua ban kerku yapi, ngashim kani kalat ban kublai biang yapi, nakabanta ka Ïngwan lang, siya kani ka kerku kani ka Ïngmane. So I'm very grateful to all of you who came today to witness the blessing of the new church at Mawprem. May the good Lord continue to bless each one of you. Utrai mduan ringkat bat pi. Dem ka kli ban pan chigar kuno blay. Do blay utrai joka beneng kandel. Ubalalum lang ye pia ka ne ka sngi. Naka banta ka chik ben kantang ye ka ne ka Ïngmane. Un pelong ye pi ban yo karhai. Ye ka chigar ku bakan ja beneng. Tu ai ban pen kuat par ye pi. Kenang bau blay un shong sa pi. Bat bapin yok ringkat bat baro kirukut ya kanong pateng jo ka jing suk bom jukun bat ka jingkar khu jong ka blay badon bor baro ukpa bat ukon bat umen sim bakut un kar khu ya hapi Tolek suk kamas kalawai Ismu Yaublay Hadien kamas pekhuit Menteri Rangba konrat ke sangma ulong ba ka ek ba pen pher ya ki we ki yeng bat ka Ïngmane kalong ba ya ka Ïngmane la kerkhu kerpang bat ka jinget ya ka jingdan rengkat jong ublay bat ula ai ka jing kublay ba kerpang ya baro ki bala tre shitom wat hapdeng ki jing e ki babon ki bala pen I ba ka jinget kala aban pen kenria ya kilum. Your Grace, Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, Parish Priest Father Edwin Kahit, all the Reverend Fathers, Sisters, brothers who are present out here today, my colleague and local MLA, Paul Lingdo, all the members of the Parish Council, and all my dear parishioners and dear friends who are present here today on this very important and a solemn occasion of the inauguration of the new church here in Mawprem Parish. I would like to thank at the very outset God Almighty, whose powers and blessings have allowed us to have this beautiful church. I also would like to thank our Archbishop and all the parish priests who were responsible, the parishioners, the members of the parish council, the contractor, and all who had made this a possibility today. Before we entered the church, I had a very small chat on a very light note. If Archbishop will excuse me. On a very light note, I was having a chat with Archbishop, and he was expressing
dissatisfaction that this church took so long to be built. He was mentioning that many years, close to a decade, I think more than that, time was spent and it took to build this church. So in a joking manner, I told His Grace, Your Grace, if it makes you feel better, then KHUBOR Hotel took 35 years. Whether it is KHUBOR Hotel or whether it's our church, these are buildings. What makes this building a church is the presence of God. It is the blessing that was given by our Archbishop that makes this a church. It is the faith of all of you who are present out here and the faith of all the parishioners is what makes this a church. It makes it a beacon, a symbol of our spiritual strength. It makes it a symbol of our faith. It makes it a place where families will come to share their joy and their sorrows together. It'll be a church where children will see the power of God and see God's blessing. I once again would like to congratulate all those who have made this a possibility through all the difficulties. And yet another example of how faith can move mountains. And in spite of all the challenges we faced to build this church, here we are today, inaugurating this wonderful church, being blessed by none other than our Archbishop. I once again thank all the parishioners. I once again thank the parish council, all the priests who are present out here, especially our parish priest, and all the parish priests in the past who have been building the church for many decades in the past. I also thank our parish priest, Father Edwin Kahit, who has been gracious to ask me to speak. I didn't expect to be asked to speak, but I thank you for this opportunity, and more importantly for allowing me to be part of this celebration, and also for felicitating me and giving me the respect. Thank you so much. May God bless Mawprem Parish. May God bless each and every one of us, and may God bless our beautiful state of Meghalaya. Kublai Shibun, Matela. Thank you. Hakano Paisni, Layalame Ïngmane, but Jinero Utrai, praise and worship, the Baku Parshadam, Bala Ika Jinkurku, the Archbishop Victor Lingdor. Hadien Kanela Boatski program Lekman, Balashimbantariki Padringet, Mawprem Parish. Ngan yai mani ami Jisu mede ublei shisha ngan kentiu kerteng jong me ngan kentiu kerteng jong me bat ngan yai mani ami Jisu mede ublei shisha ngan kentiu kerteng jong me bat ngan yai mani ami Jisu mede ublei shisha Yero yami ko try Jisu Ye ainam yami ko try Jisu Ni mani yami ko try Jisu Ani ka portong ni yang lang baro bat utrai Jisu pendap ngi do mensiam bakho chwa ba on kerku yang ni
Un pendam yang ini ke bor men sim. Bor jing ai ke bor jing champang ke jing sngotu jongi. Kam tam bon yo so jong men sim bakoi. Ni pan ka ka sngi ka pangiyo ka ka yeng mane ka ba internet ni dei ban yo ro ka ta ka download ka ba internet ka temple ka ba internet ka ba jisu ukwa ban shong men sim bakoi ukwa ban shong ha ka ni ka temple ka ba mapi manga ni dei ki temple jong jisu ni ro ya me ko men sim bakoi ni don kam ya me ko men sim bakoi Hakni ka por ngin ra ki ketiga jongi ngin piar ki ketiga jongi kadak ka bamangingi pediang burom yo mensim bakoi Tese you mensim Tese you mensim Tese you hanga hanga Jisu Jisu tese you mensim Tese you mensim Tese you mensim hanga Jisu tese mensim hangi Jisu tese you mensim Tese you mensim Tese you mensim hangi Jisu tese you mensim Tese you mensim Tese you mensim hangi One mensim Hapon temple Hapon temple One mensim Hajing im Hajing im One mensim Nikot yami One mensim One menta Nakasut ka ba jang tese Jisu tese you mensim Tese One mensim bakoi Hayash bishop jongi hiling do jongi Hagi doktre balam Hangi One mensim bakoi Hangi wait badan hangi Jisu One igi long kami One igi long pa One igi samna Bagi hamparit One igi wait ka dry Idan kam ya make mensim Tese you mensim Tese you mensim hanga Jisu tese ko try pendabing ko try Oh besha jengai ke jing lin was new you ke jing try besha jengai hanga tese hanga ko try Jisu tese ko try mensim mensim hanga Ni ro ya me ko mensim bakoi Roy me ko mensim bakoi Kublai shibun ko mensim bakoi Lei shibun ko mensim bakoi Ni don kam ya me ko mensim bakoi Kam ya me ko mensim bakoi Shong sabat ngi ko mensim bakoi Sabat ngi ko mensim bakoi Ni ro berpendon buram malagapo Ya ka sagamen bakoi tama balong play Ni ro berpendon buram malagapo Ya ka sagamen bakoi tama balong play Ni ro berpendon buram malagapo Ya ka sagamen bakoi tama balong play Hagani ka por shwaban kerku Ni pai ship Jisu gani kniman Ngara hame ko Jisu be ye gani kasngi Ning kong ngara hame pada badwin Balong Parish gani ka Parish Mawprem Kerku I ko try batrai shitam mitlabat sngi Ko try Jisu ngara hame ru ki sister badon lahani Ki batrai ya kahima chomi Ngara ame ko Jisu be ye baro akipa irungai chung Mawprem Parish baro akirangba ki balai trai shitam baro akilong kemi ki balai trai shitam ki kon samla ki balai trai shitam kerku ye ki ko try be ngara ame ko Jisu ba niki kontraktor bala ban pedap ki long trai chu baro
ngara ame kong Regina ko try Jesu bala penpo penpeng ikan kasi de kabam kedi ngara ame ko Jesu kinong lab ha chungi baro ibada siliang turiao na balai rap yang i ban pendap ikan ikimani ko Jesu kerku yaki ko try Jesu be nyero bersungu yami Tibala no senyang kini mani kerku kedua ki ko try kerku ke Jesu be ya kuayar bala rawai sutanan mentakasi tibala no senyang ban penpu penping kini kasi bakrau ira ami ko Jesu ya ba bat kupar bala ya lam ingi sekaji ro Jesu ngu yami ya ro ami ko Jesu be mentakini ke paj ba baro kena wan pen internet penpu penping kan cikerku kini ka ying sat ying sunan kerkui ki baro bakin yomat ia kacing kacing kia cikamen kacing sok kerkui yang i baro ketrai bakin roi kacing ngai kami kacing kermen bakin kacing i kumba mana hukum yang i mentakasi bat i iwei pat hoi ketrai bakin i iwei pat kacing don kan ikan yimani kalong ban i yami ban i iwei pat tuna makata ketrai Jesu yerap yang i ban le ikamon cumi ban i yami ban i iwei pat Tuang ini lum lang kini kejang nuat kejang terang jungi dengan mai duai lang kok pa jungi. Uba beneng kalong berkuat keteng jong mi kan wan kahima jong mi kalong kamon jong mi ha kendau kubah beneng. Tuai ini mentah kejang bam jungi belakas ni batoma bikin kang jungi. Kumbangi rui ma bikin balas niu yangi wadalam jeng pensoi nerai pelai dengan bas niu amen. Enero ban pendan buram malakapor Ya ke sakramen berkuitam keduan bad kaburam ukpa barukuan baru mensim bakuat Bagalong bamanikong jumenta barbor chenam la chenam Shem kan jingruai si Spanyol kendai tung indam nginemani Kebala bandem kasil kendam bala bomla la ban yengru compare hendai tung inero Jesu indam nginemani Jesu kan kapor kat kuayar cungi badalami jingruai babat kupar kumju Tungin demi Dongin ya duai Ko try ko belai cungi Ha kani kasakramen bakrau Iwan dia makamar Yesus Kristus kon jong me Ubana walong beliau naga Maria tesati Bar bala syaya ban penem yangi
tu ai da ba de ka ba phlai ka chinge ka chinge ka ji sneu nang panem nio ya ka chim bom chukot ni pa ni ka ne dau kresu trai chungi ngin yang lang ni kapor baro bat sashisin ngin ai kangu kadam yutra jisu de jing roi ka jongi shang hong bat kadai ban ya ro ya utra shang hong bat kadai ban ya ro ya utra shang hong bat kadai ban ya ro ya utra ya ro kerteng jong ya ro ya ro ya ro ya ro ya ro ya utra ya ro ya ro ya ro ya utra ya ro ya ro ya ro ya utra ya ro kerteng jong ban ai nam shang hong bat kadai ban ai nam ya utra shang hong bat kadai ban ai nam ya utra shang hong bat kadai ban ai nam ya utra ai nam kerteng jong ai nam ai nam I nam, ya utrai. I nam, ya utrai. I nam, ya utrai. I nam kerteng jong money, 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 ya utrai. Money, 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 ya utrai. Money, 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 ya utrai. Money kerteng jong I ngo ya utra I ngo ya utra I ngo ya utra I ngo kerteng jong shang hong bat kadai ban ya ro ya utra shang hong bat kadai ban ya ro ya utra shang hong bat kadai ban ya ro ya utrai ya ro kerteng jong shakman utrai shakman ha utrai shakman ha utrai shakman ha utrai shakman teng jong kaburom hok pa barau kun barau mensiam bakui kodok nut bakui tamu Jisu komarian ngirap jengi ki Kristan ha kekerteng pa barau kun mensiam bakui amen eni ro ya Jisu Kris junam la junam amen